Lijep pozdrav! Danas ćemo govoriti o prezentu glagola biti. Glagol biti ima dva oblika prezenta. To su nesvršeni prezent glagola biti i svršeni prezent glagola biti. S obzirom na to da je glagol biti pomoćni glagol, ove oblike koristimo u tvorbi nekih složenih glagolskih vremena. Nesvršeni oblik prezenta glagola biti u jednini i množini glasi ovako. Ja jesam, ti jesi, on, ona, ono jest. Mi jesmo, vi jeste, oni, one, ona jesu. Postoji i skraćeni nesvršeni prezent glagola biti. Njega koristimo u tvorbi perfekta. On je ovdje označen crvenom bojom, a glasi ovako. Ja sam, ti si, on, ona, ono je. Mi smo, vi ste, oni su. Ovaj duži oblik nesvršenog prezenta glagola biti zove se naglašeni oblik, a ovaj crveno označeni kraći oblik nesvršenog prezenta glagola biti zove se nenaglašeni oblik prezenta glagola biti. S druge strane prikazan je svršeni prezent glagola biti. On ne može stajati samo u rečenici i njega koristimo za tvorbu futura drugog. A on glasi ovako. Ja budem, ti budeš, on, ona, ono bude. Mi budemo, vi budete, oni, one, ona budu. Dakle, danas smo govorili o prezentu pomoćnog glagola biti. Rekli smo da on ima dva oblika, nesvršeni i svršeni. Nesvršeni oblik koji je nenaglašen koristimo u tvorbi perfekta, a svršeni oblik koristimo u tvorbi futura drugog. Hvala.